Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Anyuola mag jogo ma ichich ni wito ngimagi bang' lutore bur mar Minyaga Bamburi Mombasa e kibanda moro ma gineno e adhula. Koro oseyotend kaunti no kuom dhi mos e chenro mar temo golo ringrego. Magi giwacho ka apisas makedo gi masiche matuch apoya to koni chenro no nyaka tama na mos to chutho ni mar bugono ne nitiere kama diny kendo koro chunogi muko ute manitiere alwora no eka ginyalo chako menyo. Joja oko miwa mathoth kuwuok Mombasa. En chenro mar temo golo ringre jogo mikoni ne olutore bur Minyaga mane osienyore seche mane gineno opira e kibanda moro mane ogere wi bugono e gweng' ma Bamburi Mombasa e odhiambo manyoro. Kaluwore gi jogo mosebedo ka yware kibanda no minene adhula kod sinema mamoko, onge ng'ama ne ong'eyo ni kibanda no ne oger e wi dag Minyaga no. Mimi kuingia ndani na nakuta poromoka. Dongo la kwanza waliingia wao chini, dongo la kwanza kija kafinika. Ukaja ukuta wa pili kuja kafinika, ukuta wa tatu kuja kumalizia na tangi la maji moja juu. Ni mahali ambapo pametumika muda mwingi. Mimi mwenyewe kutoka ni mdogo nilikuwa nikija nikiangalia video hapo. Kwa hivyo hakukujulikana kama kuna shimo pale. Hizi bomba za takataka hizi ambazo ziko kwa maana nyingi zilitengenezwa wakati wa ukoloni, ndio unaona hata inasababisha draining system ya Mombasa inakuwa pua. Osiepe kod wede jogo ma ichichgoni ne olutore kanyo koro ywak ne apisas makedo gi masiche mapoya magitwani ok ta chenro no mapiyo mar golo ringre jogo. En wach makata kamano ne okwedi gi apisas go makoni en chenro manyaka tim maonge rikni mar gayo masiche mamoko makidek sieko. Mage tumekaa hapo kutoka jana hawajafanya kazi yoyote. Waje kondoondoa watu watuambie kitu cha maana. Watuambia mheshimiwa waje na vifaa, mheshimiwa mpaka sasa hajafika. Hajafanya kazi gani huko? Hii kazi ilikuwa ifanywe haraka, ndugu zetu tuwastiri bana. Kuanzia jana mimi niko pale ndani. Hiyo ndio kitu inanisikitisha mpaka sasa. Lakini wote ni kazi ngumu kuingia pale ndani. Kazi ngumu wapi? Si tanki linkuja ili hapa alikuwa alivuta ile maji yote kama kutolewa watolee wale watu. Haipendezi kazi yao. Mpangilio ndo hakuna. Hii shimo is around 120 feet deep na ni sewage. So si maji ya kwa mtu anaweza piga mbizi aenda akatoe mtu, ni sewage. So kama ni sewage unajua iko na methane nyingi, so huwezi kutia mtu kule aende akose oxygen na methane because calls the oxygen na inaua pia lungs. Pek magikoni sani nitiere en mano mar nyodho pi Minyaga no magikoni pod medore ni marodundu mamoko bende pod chal ni medo olo pige mochido e iye kanyo. Kata kamano, gikoni geno nitiere mar golo ringre jogo miliekoni kwan ginie kindariyo kod ang'wen. We want to put culverts pale chini. At least 2 ama 3 zipande ndo wale weze wawe na working space, na ikiwa nayo breathing apparatus we have ordered for lights. We put some lights ndo waone pale wanafanya, and ile shovel itakuwa imezuia huku juu, wale watafungwa huku kwa ile mkono wa shovel ambayo itakuwa kuna kitu inaitwa lifeline ile hata yani ukijaribu kuikata hata nini haiwezi katika, na watavaa harness wakiwa wamefungwa vizuri, watashuka na hizo breathing apparatus, tutakwenda tutafunga zile bodies alafu tutazienua. Kabla hawajajenga nyumba yoyote au kabla hawajajenga nyumba yoyote inatakikana wasik approval kwa county government of Mombasa. Na sisi sana tunakosea county government of Mombasa watengeneza task force ya kuangalia hizi nyumba, kwa maana sisi hatutaki calamities kama hii. Wajua moto ulipopotea ni kama kuna watu kadhaa waliokoleka, kwa maana wengine walitoka nje. Wale waliobakia pale ndani ndio lile shimo likawazamisha. Hebu fikiria ingekuwa moto bado huko mpira waendelea, kungezama watu wengi sana pale ndani. Sana tena. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Lal kod dok chien e yore ochumi okwako dho wedhe mokiewo kod piny Uganda kaluwore kod ywaruok ma kinde ka kinde e kind jolupo ma Kenya kod apisa mag arita mag piny Uganda. E tielo mar ariyo mar sigana makende mar kihondko ei nam, Cynthia Onyango miyowa ranyisi mar chal e yore mag ohala e kinde ma ywaruok pod ochuochieng' e kinde oganda magin jolupo e dho wedhego to kod apisa mag arita mawuok e piny Uganda. Dho wedhe ma Usenge, Uhanya kachiel kod Uaria medo kwano lal kod dok chien e yore mag ochumi kaluwore kod ywaruok madhi nyime kind jolupo magi kod jolweny ma Uganda.